Visori na Majevici još je pusto selo, mada je prije rata u njemu bilo više od 50 kuća. Većina porodica vratila bi se na svoja ognjišta, ali nemaju sredstava da ih obnove. Oni koji imaju takvu mogućnost već su počeli obnovu, ali kažu da će od opštine Čelić tražiti da im se nadoknadi uloženo. Iako raseljeni svuda po svijetu, čežnja za rodnim selom Visori i Majevicom ne prestaje ni 20 godina nakon rata koji im je na zgarištima ostavio samo dimnjake. Ovi ljudi uporni su da se konačno vrate u svoje rodno selo u opštini Čelić i posljednje godine svog života nadišu se čistog vazduha, napiju zdrave vode i očima nagledaju pejzaža i seoskih puteljaka, kakvi su ostali još iz njihovog djetinjstva. Kuća Visorčanina Radivoja Vlačića jedna je u nizu čiji je krov ovih dana ponovo zacrvenio. Želio sam da se vratim u svoje selo, da obnovim svoju kuću, zato što je tu moji rođaci, moji drugovi i želja za nostalgija jednostavno je povukla da to obnovim i to me je povuklo. Radivoje je podizanje krova zajedno sa prijateljima, rođacima i kumovima proslavio, no još puno posla i ulaganja čeka ga do konačnog useljenja. Kaže da je ovo do sada sve sopstvenim sredstvima uradio, ali on će i dalje biti uporan da opština kojoj pripadaju izvrši svoju obavezu u provođenju povratka, kako se to radi u mnogim drugim sredinama u Bosni i Hercegovini. Pa naravno da očekujem da bi nešto opština Čelić nam pomogla, nekom donacijom, da nam dovedem nekakvu električnu energiju i malo put, i ako nešto može, ili da nam doknade troškove koje mi uložimo sada. I Srećko Stevanović je dugogodišnji radnik iz Švajcarske koji nakon što je penzionisan želi da se vrati i već je počeo obnovu svog ognjišta. Kaže da rat koji mu je srušio kuću niti je on izazvao, niti se osjeća krivim na bilo koji način i zato će tražiti da mu se namiri svaki fenin koji je uložio u obnovu. A ima nas oko 20 ljudi, najmanje još koji bi želili se vratiti, ali nema donacije, nema ljudi od čega da bi se vratili. I Dušan Jakšić je rad vratiti se u svoje Visore. Kuća mu je totalno devastirana i sada gleda odakle da počne. 4 puta sam predavao da za donaciju nisam dobio, svaka me košta 120 maraka, na birovu sam, ne radim niđe, imam želju da se vratim, nema donacije, niko nas ne pomaže, samo obećanja, ništa drugo. U ovom selu prije rata bilo je 50 kuća, do svake je bila dovedena struja i voda. Kako su ga sami izgradili, vodovod su zajedničkim sredstvima i obnovili nakon rata, ali za ponovnu elektrifikaciju, kažu, treba puno više novaca. Jedan od najmlađih mještana koga vuče želja za povratkom je Vlado Vlačić. Kaže da je neshvatljivo da je od 10-12 kuća koje se trenutno obnavljaju, samo 2 završene sredstvima iz donacije za povratak. Mi ćemo nastaviti. Znači, mi ćemo nastaviti dalje da se borimo, dali sredstvima svojim financijskim, ali borit ćemo se i opštine Čelić, pošto je trenutno ovdje opština Čelić nadležna, da iščupamo bar građevinski materijal. A ostalo je što se tiče gradnje, to ćemo mi sami sebi da riješimo, ali jedan od najvećih problema je električna energija. I pristupni put od asfalta, ono sad što su radili, ono je dobra stvar i dobro došlo i jednostavno ovo moramo i treba ćemo do kraja. Među Visorčanima je sve jača odluka da zajedničkim sredstvima među advokatima pronađu zajedničkog zastupnika koji će po slovu zakona da istjera sve ono što im pripada.